ryanje ngo ryampinduka ibyishimo n'umunezero kuko ngo nitiriwe izina ryawe. Dawudi aravuga ngo zanishimira ijambo ryawe ma ngo nkubonye iminyago myinshi. Urumva ngo uzaba inshuti n'Imana nicyo gituma ubushuti bw'Imana bamwe bwabaye bw'akayanya buzabuyayuka none azashesha n'Imana agasheshura none azakizwa ejo bikamunanira ejo kumva yashishikaye ejo kuva mu muhana ngo yateye inda ukumva ngo biki n'ibiki uzokomera ubushuti bwawe ntuzakomera mu gihe cyose utazagira umwanya wo kwita gusoma no gutekereza ijambo ry'Imana. Gendana mahoro ubugingo bwawe bururizwe mu wapfiriye. Ngo nukugira igihe cyo gusenga Imana nukugira umwete wo gusenga. Mugabo Bwana asifiwe. Haleluya. Mugabo yarapfuye Yungico, muramuzi Paul Yungico yarapfuye akoze w'Imana ariko simaze gutwara abantu benshi yitwiye twayikaneje ubundi kandi yatwaye Yungico ariko Yungico ari mugabo mwiza. Itsindago ry'abafasiteri b'Abanyamerika bigeze kuza kumusura bavuye muri Amerika ngo barambwira ngo baje gusenga yarafite umusozi w'amasengesho ngo buce bajana ku musozi w'amasengesho ngo batangire gusenga iminota 30 tarashika ngo batangira kuririmba abandi batangira guteye amabwira protocol yiwe muhambiriza batari tibaje gusenga baje kuririmba iwabo. Arabwira ngo we umwanya mutoya umwanya muto petikeri yo gusenga grantoy mona masata ndafukamye taratangamira nabwo ngo shike cyo gusasa aje muto bashuruza ejo muna saza ngeze muzabukuruzwa ni imbaraga zikize kabagisa nako kuva igice cya 33 murongo 11 gitabo cyo kuva gitabo cya kabiri cya Mose ibice 33 n'umurongo 11 uraje kurangiza ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 14 uragenda usoma umurongo umwe gusa umurongo wa 11 n'umurongo wa 14 33 umurongo wa 11 gusa kuva 33:11. yego Uwiteka akavugana na Mose barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye aje avugana n'inshuti ye. Mose agasubira mu ngando ariko umufasha we umusore Yoshua mwene Nuni tave muri iryo hema. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 15 umurongo wa 14 nawe urasoma umurongo umwe gusa wa 14 gusa umurongo wa 14 Yohana 15 umurongo wa 14. Muri inshuti zanje nimukora ibyo mbategeka. Amen. Mana data rurema tuguciriye bugufi cyane umugoroba none tuguhimbaza kuko tugiriye neza. Wakoze Mana kuduha umwanya icubero ni cyawe. Turi imbere yawe mwami Mana ariko ibibazo no mutugeze tubeho mbere y'ubwoko bwawe bungana gutya ntaco twubona tubivugira nta magambo dufite ariko umwuka wera w'Imana dushoze uyo twateguye Mana kandi ushikuye vuga ko ubushake bwawe buri Mana abicaye nawe babyumve natwe tugiye kuganira twese tukarira hamwe byose nibikorerwe hamwe kugira ngo icubero ugarukire none niteka ryose. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kubera ko kumukungu umeze neza ko ndumva warugiye kugira neza ariko naje ndaganira. Ndashima Imana kuko tubonye umwanya muzo gutarama. Imana ujihimbazwe. Ndashima Imana kubwa bene data babana iziri bene data Perezida Gatore nabandi ufatikanije kuyobora twari tuvugana na kwizera Imana ngijoro umugisha cyane. Ndashimye kuko mdubaye opportunity kuvugira Imana data ngijoro abahembe kandi azakomeza abahembe. Nishimiye itorero ya Nazarene Pastor Jacques Tumazimisto muri mcurono nikiyakanga impagaranga n'abapastor mu buyobozi bwose ndabashimiye Imana ngijoro umugisha. Ndashimira umushumba amaze kuganira natunguje kugirira neza abandi benshi twiriwe turwe n'abanyanairobi benshi cyane. Haleluya. Tarabo twazanye mwene data ruboneka na madamu we Gisamaza turabakristo twese turasengana mu torero rimwe Kasarani. Nabonye pasiteri Gnite Trispoir turi kumwe nawe na mwene data Shaka hariho Evangelist Paul mazina yanje ushitse ubunyine n'abandi benshi nagiye mutagiye taje amazina
aho mwese abantu batutsi Nairobi ndabishimiye murakaza neza n'Imana mujogirire neza nishimiye abantu bose tuziranye abo tutaziranye wanyu mwene data Felice Imana mujogirire neza mwese ndabakiriye mu mwaka mwegere n'Imana mujuru ibagirire neza amen uyu mwanya mutoya bakimwira kutuganira haje mu bintu byinshi haje mu tuvuga ngo tuganire hejuru y'agaciro k'umuntu w'Imana agaciro k'umuntu ugira Imana muri we birananira tekereza hejuru kuvuga ngo tuganire hejuru y'akamaro k'ituro ho ntekereza kuko wenda mutekereza ko naje gusaba ifaranga byo nyamye mbikubita kera kare cyane no kwigishaho ntuye amen hanyuma umutima unemeza kuko tugomba kwandika ijambo ry'Imana rivuga ngo hejuru yo kubaka ubushuti n'Imana ariko muri ayo mwekango shiramwe amagambo haravuga ngo hari impamvu hari imfunguzo zirindwi zizazifasha umuntu kubaka ubwo bushuti tibuzapfa kuza gusa ubushuti ni kirero ubushuti buba amagambo atatu amen ubushuti buba amagambo atatu ijambo rya mbere ni irihe nico bita ngo ni amour réciproque amitié iva mu magambo avuga ngo ni amour réciproque amour réciproque ni ukuvuga ngo ngukunde nawe unkunde amen umuntu ntuwovuga ngo ubushuti ngo muri inshuti utamukunda nawe atagukunda ikiza kibanza nugira gute nugukundana siko bimeze se haleluya Bwana Yesu asifiwe sana amina birashoboka kuko ushaka umugore ukamushaka umugore wawe nawe ukamugabo wawe ariko mudakundana birashoboka ko ubyara abana ukababyara babiri batatu bane batanu bakaba abana bawe bamaraso yawe ariko mudakundana amen ariko ikiza kiba cyiza niyo hari umwana muri bo cyangwa se mudamu wawe mwarashakanye mugakundana bene urugo ntuzanusambuka ingo zazisambuka n'abantu badakundana bashakanye kubw'inyungu inyigisho zazivuga ngo hari uburyo butatu bw'inkundo murabuza hari urukundo rw'inyungu hari urukundo rw'amaraso hakaba n'urukundo rwo bita rushingiye kuri ibyo bintu byose icyo bita ngo ni amour inconditionnel unconditional love bidashingiye ku kintu runaka urwo ni rwo Yesu yadukunze nirwo tugenda kuganira Bwana Yesu asifiwe Paulo yarwandikiye abakorinto bari bafite ibibazo 9 bari bamwandikiye bamubaza bamwuriza ibibazo 9 arumwa ngo itorero dufite ibibazo 9 turakwandika udusubise Paulo muri ico kibazo itorero ryari rifite harimo hejuru y'iki yinani y'ingo n'ibindi byose by'urukundo arababwira ngo zimpano cyane cyane yabandikiye aje kubareka igice cya 13 hari hejuru y'impano ngo abantu babahanuzi n'abantu bazi kwereka ngo ico gihe bageze birata cyane ngo bakavuga ko bakomeye kuruta abandi bose bakishira hejuru n'ubu nyine ngo mwuka ni nkaho uhari siko bimeze se ariko iwacu Nairobi urahari si muri bose ariko urahari umuntu yatigaye yerekwa kantu gatoya kamayerekwa gatoya kandi ikamubwira hari inzego zitatu zo kwerekwa hari ukwerekwa kwa mbere hari ukwerekwa kwa kabiri ikavuga kwa gatatu no kwerekwa ku mwuka mwisi y'umwuka iyo umutegeze mwisi y'umwuka ko ndakoraguranya umwanya ko ndarwana n'umwanya w'Imana icubahiro haleluya Paulo arabwira yandikira abakorinto arabwira ngo nubwo novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika cyo ni cyambere ngo ariko nta rukundo ntacyo ndico icya kabiri arabwira ngo nubwo nomenya impano yo kwerekwa yo guhishurirwa ngo nkamenya ibishwe byose ariko nta rukundo ngo ntacyo ndico icya gatatu arabwira ngo nubwo nogira kwizera kabasha kubwira imisozi ngo ikurwayo igende kabwira umusozi wa Giporoso hano remera ngo genda uje kutura Kabeza ariko nta rukundo ngo ntacyo ndico cyakane aravuga ngo nubwo nagira impano yo gutanga ngatanga ibyanje byose bigashira zamara gushira ngo ngeze ubwo naje nitanga ngagira gutengura ngo twikwe ariko ngo nta rukundo ntacyo ndico avuga amagambo avuga mpure zigera ku 15 zizazaka ku muntu y'urukundo rwagezemo kandi urwo rukundo nta kintu ni Yesu aravuga ngo ijambo rya mbere ngo urukundo ruri hangana amen icya kabiri ngo rugira neza icya gatatu ngo ntirubari kibi ku muntu wari wese ngo rwishimira byose rubabarira byose avuga n'ayandi magambo arayandika aravuga nico gituma narimvuze ngo iyo umuntu muri inshuti ikintu cya mbere mu rukundo mu nshuti habamo gukundana kandi gukundana niki niyo ngukunde nawe unkunde amen haleluya icya kabiri kiba mu ijambo ubushuti biravuga ngo haleluya ngo nugushigikirana kwemera kugira gute gushigikirana umuntu nakubwira ngo ni inshuti yawe ataza gushigikira nawe utaza umushigikira nukubeshanya
amen nari gukoresha agatereme kitungo nagashesho sinzi ko abantu bose bakizi bakazi kose iyo umuntu uvugiye ibintu bibi ikintu cyakabiri kiza kiranga urukundo nuko mugira gute mushigikirana mugafashanya amen inshuti yawe ikabitoye uburara inshuti yawe ikabitayo kwambara ubusa inshuti yawe akataho kwirukana umwana wo kwishuri inshuti yawe nukuvuga ngo nugushigikirana muri uyu murimo haleluya nukuvuga ngo dushigikire Imana na Imana dushigikire uravuga ngo Imana ari kibuzo gutushikire oya iyo tuvuga Bibiliya yaravuze Yesu aje kuzamuka yaduhaye imisi ikomeye cyane aravuga ngo mwabigishwa ngo nuko nahaye ubashka mu isi no mu ijuru ngo nimugende namwe ndabatumye ngo muhindura abantu kugira gute kuba bigishwa baje kandi ngo mubigishe kugira gute kwitondera amategeko yaje ngo dore ndi kumwe namwe ibihe byose kwa abantu hari umugabo witwa Nike muzamukurikirana bazakurikirana no mu Australia tagira amaguru n'amaboko azayigisha cyane n'umugabo w'umwuka yaretse kuja muri Philippines arabwiriza ngo abwirize mugoroba umwe gusa hakizwa ibihumbi 75 uzakira Yesu k'umwami n'umukiza wowe ufite amaguru yombi ufite n'imodoka nta n'umurazana kuri Yesu umwe ise warike warene yashaje ngo yarwaye cancer ageze kuri alago nagiye gupfa yahamagaye umuhungu we rike warene hamagara n'umukazana wiwe ngo araza afata wikera we ni mu kiganza ngo aramwe ngo namwegere amubwira ijambo rimwe ngo ari mubwira icuri ijana aravuga ngo umwe gusa rike we muzamuzane kuri Yesu umwe gusa uzamuzane kuri Yesu dushigikira ubwami bw'Imana zigira gute dushigikira ubw'Imana zigira gute iyo tubwiriza abandi tukabakura mu rumogi tukabakura mu basambanyi tukabakura riya tukabazana bakayoboka inzira gakiza bose bazamenya ko tubana n'Imana bari ku bugome bitabe Yesu haleluya muntu ubushuti habaho gushigikirana mureke dushigikira umurimo w'Imana mureke dushigikira Imana y'amaturo abantu benshi bari mu kwibwaza bibwira ngo gutanga amaturo ngo nugushikira pastor ngo nuko bizava uza wihemukira cyane cyane binagaragaza n'ubwana bwo mu mwuka bigaragaza ubwana bwo mu mwuka uyu n'ubugitanga itorero ugatanga ituro ngo nugushikira pastor revera uri kure cyane urashaka umwana w'umwuka duta biri yavuga ngo muvuge neza ngo kuba kabakiranitse bazagubwa neza ngo kuko bazotungwa n'imirimo y'amaboko yabo haleluya bwana sifiwe atukuze mu ngomire haleluya haleluya umwami Yesu umunsi Paulo ngo ahura ahamagaye ngo ageze kugirwa cya Merita ahamagara ngo abapasiteri b'Efeso ngo abasezera ku murimo kuko yaragiye kandi yazabona ko atazogaruka ngo arabwira abagana amagambo menshi ngo arabwira ngo muzaragira umukumbi w'Imana nk'abazawubazwa kandi ngo muzayobore mutawuhata cyane ababwira amagambo menshi ngo aje kurangiza disikuru abwira abapasiteri arabwira ngo kandi mwibukisha mu mwami Yesu yavuze ngo gutanga bituguhesha umugisha utaguha amen amen urashaka ngo gutanga Imana korera Imana muzamumva umugabo witwa ngo ni Colgate nawe none wayiborosheje mu gitondo Colgate cyatumye tanga yageze ubwo amaze gusobanura yari umupagani ariko yamenye kuko gukora Imana ari mwibanga iwe asigara atanga 9 mu 10 nico g'Imana muhaye mugisho n'ubu Colgate iracyahari n'ubwo itondo wayiguza urakomeye ufuti no gushigikirana nogira gute tuimizane kwa safari ya kwenda mbinguni chagatatu haleluya amen mu bushuti haleluya Bwana Yesu asifiwe ngo nukwemerana kugira gute kwemerana ariko bakisubiye imperuka tibakicemerana yebo pastor umusumwe ngo umugabo waharaniye ubuhindi witoni Mahati Gandhi ngo yigeze gusoma ubutumwa bwiza bwa Matayo aranezerwa cyane ngo aje mu ikanisa aje kureba ngo ahantu bamubwira abakristo abantu yasomye muri Matayo kandi ngo yaragiye kwemera kandi yarafite influence ikomeye cyane mu buhindi ashitse ngo asanga reverend assistant we ko bararwana yavuga ngo abona asomye muri Matayo saba ngabo umwanditsi yarambwira ngo iyo aje gusanga batayo ntambaye idahari ya reverend na assistant we aravuga ngo ubuhindi bwose aba yarabugaruriye Yesu kubera afite influence nini ikomeye cyane kwemerana abayumete bakicemerana abashobozi ntibakicemerana abaririmbye ntibakicemerana imiryango ntikicemerana ibibazo byarako bikemerana none ubushuti haba mu ijambo ry'ivungo twemerana kandi nta utagira intege nke nta utagira n'imbaraga buri wese agira intege nke se buri wese agira imbaraga se ubushuti habamo kwemerana uzawemera inshuti yawe inshuti mu bantu uzawemerana umuryango uzawemera muzamwemerana mwitore muri korari muririmbana muzamwemerana kuko iyo ngo urugingo rukome niba muririmba mutemerana ntaco mwogeraho
niba musenga mutemerana taje mwotogeraho kuko mu bushuti habamo kwemerana. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Atukuzwe Mungu milele. Ni utarero kugira ngo ducunguze by'umwete kwitarama tuteze kwikikiza cyane. Tuvuge ubushuti n'Imana. Bibiliya ivugamwe abantu benshi babaye inshuti n'Imana. Yuzuyemwe abagabo Imana yemeye. Hari ahantu yabwiye Ezekiyeli yambwira ngo nubwo ico gihugu ngo cowamwo Nowa ngo kibamwo Daniyeli kibamwo nande na Yobu. Bwana asifiwe sana. Umunsi Daniyeli amaze gukora Daniyeli umugasi w'Imana birize bivuga ngo ukisha cyane umurongo wa 8 ngo Daniyeli agambira mutima wiwe no kutiyanuza nibyo kugeza ibwami. Wa munsi Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Musi kwaje gusenga amaze iminsi 21 kukigeze Hedekera asenga Imana ngo marayika w'Iteka Imana Gabriel aramuza ku munsi 21 aramuhamagara aramuramutsa indamutso ya mbere amuramukanijemwo yarambwiye ngo Daniyeli we mugabo ukundwa n'Imana kuva umunsi ngusenga watangiye gusenga isengesho ryawe ryarumvikanye. Daniyeli mugabo ukundwa n'Imana. Imana ivuga Abrahamu baba wa imani ise ukwizgera kose ngo amaze kubona Isaka ngo mutima atarabona Isaka mutima wa Abrahamu yari inshuti n'Imana ngo yabonaga inka nziza yagaziva ngo ni y'Imana yabona ikintu cyose ariko ngo amaze kuzara Isaka ngo atsimbuzo byinta kasigara byitirira Isaka. Imana iravuga ngo reka ndebe koko ko Abrahamu akiri inshuti yaje. Iragenda irambwira ngo Abrahamu we haguruka ejo uzajane umwana wawe Isaka uje kumutamba. Baragenda mu mukuru turayazi bageze ku musozi ngo ayomora inkota amaze kugira gute agiye kuyimutera ijwi rikomoka mu ijuru riravuga ngo Bwana asifiwe. Amen. Hari umwana subitse wigeze kayaya yageze kumbwira yarambwiye ngo Imana ngo yabonye kuko ngo icyatumye ihamagara ngo yabonye ko nituma umuntu intumwa ngo zere kugera kera ngo asange Abrahamu yabirangije ngo irahamagara nico cyatumye ihamagaye ikoreshejwe kuri ijwi ririhuta cyane irambwira ngo Abrahamu we tugisha utaro Isaka ngumwana wangu uko ngomenye neza yuko unkunda hindukira. Abrahamu we tugira icutwa n'umwana wawe Isaka menye neza yuko unkunda hindukira amaso urebe imfizi y'intama itagira se tigire na nyina iraremwe Haleluya. Abrahamu we tugira icutwa n'umwana wawe Isaka uyu munsi none menye yuko nkunda. Ya naringiye kuvuga nk'amagambo ya Isaya ariko kandi umwanya kuko tuba turwandaho. Bibiri kavuga Mose twasomye amagambo yiwe. Mose ngo abwira Imana ngo mugitumye kugutangira ku 33 umurongo wa mbere ngo abwira Imana ngo Mana uzumbwira ngo nzajana ubwoko ariko ntuzumbwira uwo tuzojana. Amen. Imana iramwe ngo uzaguheza marayika kujana. Abrahamu asatereka sinojana marayika tibishoboka niba wanze ko tujana uturekera hanga. Imana iramwe ngo nje ubwanje tuzajana nawe aho tasawa. Vanessa siwasara ngo bajana n'Imana niba twageze aravuga ngo ibara Amana ngo yageze ivugana na Mose amaso kuyana ngo kuko umuntu avugana n'ishuti. Haleluya. Amen. Aroni na Miriam ngo bigeze kwivovota ngo barivovota ngo ariko se Imana yizokomeza ivugana na Mose nta wundi bovugana. Imana iba yumvise yabwira ngo umva babwiye mwewe Aroni na Miriam mwebwe zovugana namwe mwiyerekwa no munzozi no mu bindi bose ngo ariko Mose tuzaza tuvugana amaso kuyana. Haleluya. Haleluya. Bagasigarida Shebarineya ngo bohereje abantu 12 kutata kutata ikanani bagaseyo inkuru 10 zigarukana inkuru 10 cya mugongo ariko babiri Yoshua na Kalebu abagabo Imana yishimiraga ngo baravuga ngo ayo makuru bavuze niyo ariko niba Uwiteka twishimira azatujana muri cyo gihugu ariko abwira ijambo ryiza rizishimisha ngo ariko mureke kugomera Uwiteka. Haleluya. Mureke kugira gute kugomera Uwiteka. Baraza ngo bagaruke abantu batera hejuru baravuga ngo batera Aroni nako batera Mose amabuye nabandi na Kalebu Yoshua bapfe ariko Bwana asifiwe. Amen. Ngo Imana yabwiye ngo ibwira Mose ngo ureka Mose we zageza ryari kurwana n'ubwoko reka mbwice muri imburi zakuremera ubundi bwoko Mose tizokunda mu Egiputa bazovuga bati bazovuga ngo wane kubashitsa
none ga niba wanze ukakomeza kugakara kwizima ukavuga ngo urabice umpano gere kugitabo cy'ubugingo zakundi ijambo Kayaya yigeze kwandika Kayaya yanze waravuga commentaire za Kayaya ndagwa bibiri ngo Imana ngo iratekereza ngo itekeza ukundi so wa mwishuri tarimwe mose ngo iravuga ngo ndigaruye nawe uri umuntu Imana yotekereza kano karere itore ntibarimbuke nawe Imana ikigarura mureke tuve mu magambo twamaze kubikira ibintu gusa ni ritime no kuzina gusa yego kuzina si bibi haleluya koko biri zivuga ngo ninde wishimye naririmbe ubabaye nawe nagere gute nase turabyemerewe ariko tuve mu marangamutima ejo mundi kuwa kane nabwiye ngo hari ibyuma bitatu turirimbamo hari icuma cy'umubiri hari icuma cy'amarangamutima hari icuma cy'umwuka iyo umuntu akiririmba mu mubiri azaririmba nyine yasohoka gasambana yaririmba akora amanyanga akaririmba ni wawundi ariko iyo umuntu amaze kurenga amarangamutima atanga indirimbo ntacyo zazimukoraho azaririmba kugira ngo neza abandi aneza melody akavuga akaririmba abantu bakashayaya bagaterana tukirukanga ariko nta mutima ariko atangiye kuririmba mu marangamutima indirimbo zibatangiye kumukoraho yaririmba nawe zikamukoraho akuvuga ngo indirimbo yagera atari ntamwe mu cyuma cya gatatu akarimbira mu mwuka nico gisatangira kurira akarira indirimbo nawe zikamuhindura zizihindura abandi gusa nawe zikera gute zikamuhindura indirimbo zo ririmba nawe zaraguhinduye reka kubwire icyatumye Dawudi yanze kwambara ya myambaro yo Sawuli haleluya amen Sawuli yaza mwambika imyambaro yaramaze iminsi 40 aneshwa yambaye aho bivuga ngo Bwana asifiwe sana yusakunaniye kugukiza tibizokiza abandi haleluya imyambaro wasindanywe abandi ntibo yambara ngo bakizwe bishoboka erega abantu 80% ntibaza bakizwa n'izo tuvuga baza bakizwa nabo turibo amen dufite abantu benshi bazi kuvuga baza bashongora amagambo bakaririmba ariko bado hawajaokoka bado hawajafika msalaba hawawezi kamwe kutacho bakora ku bantu tacho bakora amen Mose umugaragu w'Imana inshuti y'Imana iramubwira ngo uzorangiza Kanani ariko tuzoyishiramwe Satani ngo ashaka kwirwana intumi ngo yijane birananira marayika arayimuneshera mu jana mwanditsi w'Abaheburayo yavuze twarava ngo twavuga ibiki ugiye cyo turenga twavuga twariza Imana ngo tugize ngo tuvuga za Bara tukavuga n'izo ba Yefuta tukavuga n'izo ba Samusoni tukavuga ngo abo ngabo ngo babashe kuziba iminwa y'intare nk'abantu baratubwiye ngo bazimyaga imiri igurumana haleluya ngo bazeraga mu isi bambaye imfuzi ntama ariko ngo yemewe ngo nisi ntiyari kure kubamo ngo ariko abo nubwo bamaze guhamwa neza ntibarahabwa izasezeranyije natwe baradutegereje haleluya Bwana asifiwe sana haleluya Bwana asifiwe kwa magambo atange kuza menshi rikajya hino ndavuga magambo menshi kumwese intambwe ya mbere urufunguzo rwa mbere zo rufasha umuntu kubaka ushuti n'Imana sinsoma ibice kubera ko ubuce ngo ndakara umwanya ndabiguheza gusije kubisomera wenyine ijambo rya mbere ngo nukugira igihe cyo gusenga Imana nukugira umwete wo gusenga mugabo Bwana asifiwe haleluya mugabo yarapfuye yungico muramuzi Paul yungico yarapfuye akoze Imana ariko simaze gutwara abantu benshi yitwiye twayikaneje ubundi kandi yatwaye yungico ariko yungico mugabo mwiza itsinda ngo ry'abafasiteri b'Abanyamerika bigeze kuza kumusura bavuye muri Amerika ngo barambwira ngo baje gusenga yarafite umusozi w'amasengesho ngo buce bajana ku musozi w'amasengesho ngo batangire gusenga iminota 30 tarashika ngo batangira kuririmba abandi batangira guteye amabwira protocol yiwe mu bahambiriza batari tibaje gusenga baje kuririmba iwabo arabwira ngo we umwanya muto petikeri yo gusenga grantoy ngo na masata adafukamye taratangamira nabwo ngo shike cyo gusasa aje moto bashurusa ejo muna saza ageze mu zabukuru ari muri koma muri brancard bamucishije bazamuca mu zumba z'indembe ahantu hose yaciye ku ndembe yose yarahagurutse ari kuri brancard agiye gucika yongico hari abantu bakoze Imana aravuga abantu ukavuga ngo se ndi muri njenjenje karire ngura ndi mubiki abandi bakoreye Imana amen Bwana asifiwe sana wewe uracagenda wakubise igitoko ukavuga kanigiza karvate ukaja seyashika habe nugara gripe ntarakira habe n'umupfi
ariko iwe ari kuri burankari ari indembe ari muri koma aho bamucishije mu ndembe yose yarahagaze. Isi ikeneye amasengesho abera, isi ikeneye amasengesho yabera, isi ikeneye abantu bakereye diferanse, isi kandi nawe uyoba wewe. Amen, haleluya. Itambwe urufunguzo rwa mbere ruza rutuma umuntu yubaka ubucuti n'Imana nukugira igihe cyo gusenga mu gitondo cyangwa nijoro cyangwa nimugoroba ku musozi wiherereye, igihe cyo gutuza n'Imana, igihe cy'irungu n'Imana, igihe cyo kuganira n'Imana, uri kure y'abantu, uri mu bantu, mu mafungo. Icyo gihe n'urufunguzo rwa mbere ruza rutuma umuntu yubaka ubucuti magara n'Imana. Kandi kuba inshuti n'imigoro y'Imana biraruta kuba inshuti n'abakomeye. Haleluya. Amina. Atukuzwe, ahimidiwe, apewe sifa. Haleluya. Uru rugendo rwo mu butayu ruzarangiye, zinjira muri kizana mano kizarangiye, zinjira muri Kanani yaje mazendu zogera kusho yavuze zogera naho yambwiye yuko Imana tamuntu biberesheje iyo bose biraba yategeka bigakomera iyifite ijambo rya nyuma kuri jye. Weruka gusenga ryari? Weruka gusenga ryari? Ni ryari wese kusuka saa 9 ukicara n'Imana? Ibihe by'irungu n'Imana weruka ryari? Ushuti n'Imana tuzobwubaka n'amadolari, tuzobwubaka n'igifaransa, tuzobwubaka n'icyongereza, tuzobwubaka na shimiwize, tuzobwubaka n'imiryango uvukamo, samaza zabwubaka, sipesi Mercedes zabwubaka. Inzira ya mbere izayubaka ushuti n'Imana ni inzira y'amasengero. Amen. Bilgram ageze muzabakoresha ubundege gufa. Baramwe ngo so kugira mutoya Bilgram ukongera kugongera imyaka. Ngo se niki gukora? Aravuga ngo yokora ibintu bitatu. Ijambo rya mbere ngo yosenga, icya kabiri ngo yosenga, icya gatatu ngo yosenga. Kandi ari mu bagabo baseze mu giciwe. Bilgram ari mu bagabo muri kino kinyesha cya 19 bamwita ari muri babandi bazabita ngo leke di reveil, imitima yo yubuzutse. Ariko yaravuze ngo yokongera agasenga. Mbonyera ari ndavuga ngo genda usenge, wonge usenge, utandukanye gusenga kwawe. Werwa Imana izagukiriza. Ngabo pfuye w'Imana gihamire yaratubwiye ngo abakristo b'imperuka ngo basigaye barushwa gufunga amafungo n'inkoko. Inkoko izirarira amagi ibyumweru 3. Ariko mu byumweru 3 bisi yiburigira iminsi 2 yo kugira gute? Yo gusiba itaje kugabuza itaje gusaba izo kurya. Burya wihabwira ngo Mana we umfasha amagi yanjye zo yatoroge neza. Haleluya. Atukuzwe. Haleluya. Ushumba yavuze ngo usenga utitiza. Nigeze kugira ikibazo cyari kingoye cyane. Nagisengeye imyaka 11. Imana yasubije mu kwezi kwa 7. Imyaka 11 irashira. Nageze senga ngaharana ngasenga kaje mu mazi kaja hehe iranihorera erega kubwira igira ibisubizo bitatu. Igira yego, igira na oya, igira na tegereza. Ariko Imana izo kurinde tegereza yayo. Izo guhakana umenye ko yaguhakaniye utaka. Cyangwa igusubize wemere ko yisubize. Ariko ni gusya muri tegereza. Tegereza y'Imana izi gukuba ikagukuba bakakugira akayayu bakakugira igifu bakakugira iki izo kurinde tegereza yayo. Ariko kandi ngo tegereza ngo ni igisubizo cy'abakristo bakuze. Zicaba Aywe Yesu ahimushe. Yesu ahimbazwe. Yesu ahimbazwe. Haleluya. Zaburi ya 12 umurongo wa 15. Kabiri. Inzira kabiri ngo izituma umuntu yubaka ubucuti bwo hamye n'Imana. Ngo ni inzira yo gusoma Bibiliya wamaruka yitekerezaho. Méditation. Lire la Bible et voir aussi le temps de la méditation. Usoma Bibiliya ukagira igihe cyo kwitekerezaho. Kingi kitu cyaba gitanga. Amen. Haleluya.
abakobwa mubabara abakobwa basimutawunsi bari mu gutarama kageza saa 8 kuri WhatsApp na Instagram na Facebook nini ariko umuhungu ejo muri yarantangaje naramwe ngo atewe n'abadayimoni kabisa urokugirwa imbabazi yarambwe ngiye yabuze ibitotsi ngo azasoma Bibiliya yewe iyo yabuze ibitotsi usoma Bibiliya abandi iyo babuze bagashaka kubura ibitotsi bazasoma Bibiliya wewe iyo wabuze ibitotsi usoma Bibiliya birakuriwe ngo ni fenerika muntu agatarama akavuga amanjwa akavuga yandi ndagute ariko gusoma Bibiliya some Bibiliya soma Bibiliya usenge cyane kandi ushikame reka guhemuka amasezerano ari muzira Bibiliya kandi byawumetswe byera byose by'Imana ngo bigira umumaro ijambo rya mbere wo kwigisha umuntu kumwemeza ibyaha bye kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana ngo abashitse rwose afite ibumukwiriye kugira ngo abashe gukora imirimo myiza yose umwanditsi wa Zaburi arandika ngo kandi ijambo ryawe mwami ngo nitabaza ari muri kiriki ibirenge arava ngo nabika ijambo ryawe umutima wawe kugira ngo utaza gucumura haleluya umva habe no guhimba indirimbo bamwe ndikumva bahimba bamwe no guhimba indirimbo yagira indirimbo kazuye nguyu yayihimbye azuye mwiroro yayihimbye gute bimwe bidafite kimwe na kabiri bicurisa ukuntu utomenye ariko umuntu wasomye Bibiliya yamara gasenga azahimba indirimbo amen haleluya wowe utegera koza wumvuriyo we koza wumvuriyo hari kandi mu amuri imamva ngo agora isikake ngo ubugingo bwaje bugize gute ntugatera abantu kugarimba bwira genda namahoro ubugingo muri zeru wa mufiriye haleluya bwana sifiwe Yeremiya aravuze ngo mwisamba ryawe Mana maze kurirya ngo rigere mu nda wanje ngo ryamvinduka ibyishimo n'umunezero kuko ngo nitiriwe izina ryawe Kawutaravuga ngo zalishimira ijambo ryawe Mana ngo nkubonye iminyago myinshi urumwe ngo uzobishuti n'Imana nico gituma ubushuti bw'Imana bamwe bwabaye bwakayanya uzabuyayuka none azashesha n'Imana agasheshura none azakizwa ejo bikamunanira ejo kumva yashishikaye ejo kuva mu muhana ngo yateye inda ukumva ngo biki uzokomera ubushuti bwawe ntuzakomera mu gihe cyose utazagira umwanya wo kwita gusoma no gutekereza ijambo ry'Imana genda namahoro ubugingo bwaje burizwe mu wapfiriye amen haleluya ureka kubwira nikimenye n'ikemeye kituma uja gusenga bari gutanga gutenga iminsi itanuka amasengesho akaba arakamusuka bura amagambo fegashi uzi impamvu nuko utasoma Bibiliya ariko umuntu wasomye Bibiliya amagambo azamera nk'isara Mana waravuze ubwo rumwe ngo ashobora ndakirya bagize isara abagiriza cyane n'umugabo mu rwisarira batera umusonga aje gusabira ibyo kurya kujya kurya amaze kubisengera ariko hagara kumyamurango umurongo uvuga ngo tusabe tuzohabwa ngo dushake tuzobona ngo dukomange tuzokwingurirwa abwira Imana avuga ngo Ma kuva wanditse uyu murongo nta handi byangaragariye kuko wigeze kuza kuvuguruza nta wavuguru urashahari none ga waravuze ngo dusabe tuzohabwa sabye ibyo kurya turye usugirana impamvu yo gusenga usuna amagambo yo gusenga uzosenga amagambo y'iwanyu uzosenga amagambo yo kugiporoso n'amagambo ya Nyabugogo na Nyarugenge ubwiye ngo uzobona ariko musenga Bibiliya waravuze haleluya Yoshua igice cya mbere n'umurongo w'8 Zaburi 119 umurongo wa 15 gatatu haleluya ngo nukugira umwete wo kwihutira kwatura ibyaha mu gihe cyose uguye mu cyaha kugira iki kugira umwete wo kwatura ukiha kuko ubona abantu bamwe baza bakora ibyaha bikagira abana bikagira abuzukuru bikagira abuzukuruza bikagira umunyiro muri we icyandikiza kimarwa n'iminsi barakubesha icyakiza kimarwa no kwihana mugabo witwa William Bott n'umunyamerika
wanditse wahanura hano ibintu birindwi ariko baramvuga birishamo kimwe hano ibintu birindwi yaravuze ngo itorero ry'itore ngo ry'imperuka ngo rizarafite kwatura utari mu kwihana kugira gute kwatura no kuvuga ibyaha kwihana no kureka la repentance Bernard Bonke yaravyanditse aravuga mu gitabo cy'Iso ngo ni l'évangélisation par les faits yaravuze ngo la repentance ngo c'est une décision finale prise par la personne kwihana la repentance c'est une décision finale prise par la personne kava ngo uhere none sinzongera gusaba uhere none sinzongera kwiba ariko hari bamwe basa bavuga none akihana ngo sinzongera gusambana bwa icumwe cyara gushaka gusambana kwa bigasubukirana no kwatura kuko kwihana no kureka haleluya yaranditse arandika ngo abana bato timugakora icyaha ngo ariko niyagira ukora icyaha muri mwebwe ngo muzibuke ko dufite umurengezi muzihane kureka kwihana ryari umuntu nyine kwihana no kugira ngo ambwira ngo ukoze icyaha ngo uzane umuhamya ngo se ninde wamfashe ifoto ninde wambonye nta mpamvu ushize naravuze narayabwiye nawe nababwiye ngo hari amagambo agera kuri 6 Imana izifashisha muri kwikorwayo ijambo rya mbere nico bita ngo ni conscience mutima nama wawe uzowisha hehe zabindi wabindi amubwira telefone screen kagira pin WhatsApp pin Facebook pin gallery pin ariko hirya pin Imana iziho amen haleluya niba tituzoreka kubera kuko turi mu mubiri rimwe na rimwe Paulo yavuze ijambo ryiza aravuga ngo nsangira ngo ngagaragaza gukora neza ngo ariko ngasanga nakoze nabi muri icyo gihe ngo sinjewe ahubwo ni kamere iba muri jewe kamere ntizikizwa kamere ntizipfa ariko dufite inama Yesu aravuga hanarandika aravuga ngo bana bato timugakora icyaha ariko niyagira ukora icyaha muzibuke ko dufite umurengezi wacu mu yandi magambo muzibuke kwihana uheruka kwihana ryari kandi reka nkubwire hari aho bazabihana hari impamvu 3 niba warakoze icyaha ugasambana bikamenyekana uzagarirwa tubivuge niba warakoze icyaha nticyamenyekana uzoshake umushumba tugashake mugenzi wawe mukorana ntabwo uzoshaka umushumba niba hari uwo mwakoroganye tugasanga umushumba tugashaka tutu uzoshake wawe ni mwakoroganye abura wihanaho amen anezero no kuri Imana kandi Imana himbazwe haleluya Bwana asifiwe sana hazaba umunsi tuzumva impanda harabagira rani ijuru ryose Yesu wazaza ubwiza bwe bwose asimba ingoma dore urukundo rwatunyamvira izaza biyamba muva masarasuka nagaruka habaye umunsi Satana aratsindwa tira Yesu mu gituro nuko arasuka urupfu rusize none ari mu ishuri munyogase dore urukundo rwatumye amfira izaza biyamba muva twambuze nase nagaruka zamushimira ibyo haleluya urufunguzo rwa kane zarutuma umuntu yuba kubucuti n'Imana ngo nuguhora ushaka kubaho kw'Imana muri wowe presence y'Imana guhora ushaka kubaho kw'Imana muri wowe presence y'Imana amen haleluya Bwana Yesu asifiwe sana mu gitabo cy'ubwami handitsemo amazina Abeli Aburahamu na Mose handitsemo abahanuzi bituma cumi n'ebyiri haleluya atukuzwe
abamukunda twese abamukunda twaba turi yose twarapfuye Ahimbuwe Ejo kumanywa hashize nararyamye ndota numva ko umuntu ambwira ngo Yesu aragatse. Yesu araje. Araza mu kanya mbona ko gacuka abantu wese araza. Ariko ndaje kubona mbona abantu wese uruhura n'umurongo mwinshi. Nabonye nk'impinja nyinshi cyane zigira gutezirukana. Arambwira ngo itonde urebe ukuntu ugiye kuza. Ushize kandi wacu noherwa kubirota ndorota. Ariko mbona umugore umwe ko tuguruka arambwira ngo nimuheza agatsintseno kanje gafata. Ndamwe ngo sinoguha agatsintseno kanje gafata. Sinokaguheza sigara. Nikishaje utagenda. Ndaguruka. Arangana gatarako ubundi cyagutumye usigara niki. Ambwira ingeso ziwe n'ubu turacaba. Turanyere kumana. Arambwira ngo ubuzima buzasigaye. Niki nicyo cyasigaje. Ndamwe ngo se none gutuma utavyihanye ngo byarananiye aho tagasinze nukaje ngwese. Sigara. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nabonye mwe ejo bundi ejo mbona ko ari nyumva ko ari imindi imivuga ari mana ngo data bujazamukorera ndacogora ngo nkwisuru maze imirimo yampaye ngo ninyirangiza azampamagara ayo makuru n'ukuri k'Imana muri Kigali mwabatuye kuri musozi aya sama kuri musa simorale tutatubatera Yesu azagaruka Yesu azaza amutegereje Yesu azaza tuzi umusozi icyo tuzi ko Yesu hamagara amazina y'abose mugita sakenda ukazuka kicara ukarya utabuze ukareka kurya utabuze ibiryo haleluya haleluya Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 73:28 reka nihute ndangize kubera kuko nufisha ko mutwe bitoka kabisa nufisha ko mutwe bigenda ukundi manumvise ngesho ryanje manareba gahinda kanje icyo mbigira nuko bene wacu bakizwa manumvise ngesho ryanje manareba gahinda kanje icyo mbigira nuko bene wacu haleluya gatanu urufunguzo rwa gatanu ngo ni ubuzima bwo kuramya ubuzima bwo gute ubuzima bwo kuramya Imana ni kubisobanura birasobanura ngo ni ubuzima bunezeza Imana mu gitondo wagenda mu mujyi ugakomeza ukanezeza Imana watahi wawe mu rugo rwawe ukanezeza Imana watekereza ukanezeza Imana wavuga ukanezeza Imana wagenda ukanezeza Imana urira indege ukanezeza Imana wagenda iyo batakuzi ukanezeza Imana wagenda iyo kubakuzi ukanezeza Imana ubuzima bunezeza Imana ni ubuzima buramye. Amen. Haleluya. Wagira amafaranga ugakomeza ukanezeza Imana wamenye icyongereza ugakomeza ukanezeza Imana wamenye igifaransa ugakomeza kumenya Imana ubaka amazu ugakomeza ukanezeza Imana wagira imodoka ugakomeza ukanezeza Imana ubuzima bwo kuramya ubuntu bunezeza Imana. Amen. Tukuzwe. Amen. Imidiwe. Amen.
pewe sifa pewe sifa Hallelujah. Amen. amen Amen. tukuzowe Hallelujah. amen Amen. amen Amen. anumvise ngeso ryanje Manareba agahinda kanje icyo kwigingira nuko bene wacu bakizwa. Yeremiya yaranditse aravuga ngo isi irarangiye ngo isarura rirashize ngo kandi abantu banje batakishijwe. Wewe 2020 byagusize utakishijwe 2021 na 2021 na 2 na 3 na 2024 utarakizwa. Ese ngo ubwoko bwanje bwayobye inzira utazongera kwigarukaho. Wewe uzokomeza ubaho hantu kugeza ryari? Imana abwiye Mose ubwoko bwawe ngo ubwire ngo imasigiye maze umuzenguruko umusozi kirahaje camuka tubu ese kuja ahantu hamwe mwivuga gutumwa papa we pastor yamampeza liste yuko mbwiriza ngo hantu tso tuvuga ibingibi ngo tso tuvuga ibingibi ngo tso tuvuga ibingibi hakika avuga gutumwa se tugira ibibazo hanyuma Imana aje kumuprova kontere turangije cigishwa haza umudamu w'itorero ryiwe ari handi cyaha yaramara imyaka 8 cyo gukura mu inda twicara indamwe ngo dorega wewe kandi zari yambwiye ngo yaramwe usivuga gusambana dore none uyu nguyu muntu n'ubugingo bwarukira gute yo tutabivuga haleluya bana sibeza ishano kuri nje nitababwira ukuri Umunsi w'amateka Imana izabibaza yabibaza ngatsindwa zavuga ukuri haleluya cyangwa gasuko mumpera amafaranga kandi ayo naze gusaba murekeshaga muyareke cyangwa ngo nukubugingo bwawe bukira bukagerageza amina turuka muri Ghana naniye kuvuga ngo utumwe ngo shike bampa amafaranga 3,700 z'amasidisi kandi idolari 100 ni 1,200 z'amasidisi yari amafaranga menshi cyane ngo mare bambwira ko ari mwene data urwaje umwana umisiyoni wo mu Nigeria yaratuye ahantu abana bibaremze barwaye malaria bari mu bitaro umuntu barambwira bushaka tishinde nguri ndababwira ngo ayo mafaranga mwigene mu envelope itavuyemo ni sidisi mu mwezi arayimweza ngo muri kumweza kitangaje nuko nageze mu nzira mu ndege na abandi nibo baza bampembura hakika Mungu inzara yanisha nageze Ethiopia inzara yanisha nazi abandi barampembura ariko sinavyisha ariko nagiriye neza iri joro yaranyandikiye aramwe ngo wangiriye neza ko ndavyibuka amen injiri si biashara abandi mugere bashaka amafaranga injiri si bicuruzwa tumwe bwiza so bucuruzwa n'imbaraga zikabagisa niyo twabura amafaranga ariko ubugingo bwamishe bugakira bukagwa kisa biramaze faranga se mutekeza ko Imana ari umuhemu ngo yibagirwa bayikorera leta nibaze bakuzizi ukagwemba abakozi bayo utekeza ko Imana ari umuhemu atore ni ungaruye kandi nanice nanusha kubera ko nazatinya amagambo nanusha amagambo aje ubuzima buramye Imana ubuzima munezeza Imana ese ubuzima bwawe subiramwo umutima tuzurya ruswa kurakubwira ukuri ubuzima bwawe bunejeje Imana iyo uri mu modoka unejeje Imana iyo ugenda uri munezeza Imana ubuzima bwawe bunejeje Imana kuko ubuzima bunejeje Imana ni urufunguzo rwa gatanu ruza rwubaka ubucuti buhamye n'Imana usifiwe Yesu Kristo Umukozi mzuri kabisa usifiwe Yesu Kristo Bwana nitakuona mbinguni. Haleluya Haleluya gatandatu haleluya Amen ngo ubuzima buhimbaza Imana wari uvuga imirimo bitangaza koze Imana haleluya Dawudi yaravuze ngo Uwiteka akoze bikomeye ngo natwe turishimye amen Bwana Yesu asifiwe sana Uwiteka akoze bikomeye natwe tugize gute turishimye hari Imana akoze ubuzima bwawe hari Imana akoze wawe hari Imana akoze ubuzima bwawe gukora uzibuka wara wibuka izo bintu kibuka ngo Mana hari umunsi nakubonye samurahebuje yo ineza yawe Bwana ineza yawe
Yesu sawa. Nibutse kandi nigeze kwa umuntu amafaranga namuguruza amafaranga. Abana banje babirukanye ku ishuri. Ndamubwira ngo nangurize amafaranga. Ndamwishura umuntu yari yambwiye ngo zampa amafaranga nawe ntakiranuka. Umuntu aranyishuza abwira ijambo. Arambwira ngo nuko mwamase kubiteka mitwe. Umusigaye mbwira mubwitwa muteka imitwe ku bandi. Mu gitondo zinduka kere ndabyuka sinasinziriye. Zukanda mukime ngo shike nubikinda munda. Nabwira ngo mana reba ukuntu basatwita ngo tukabatwita ngo turabateka mutwe. Twaragukorera. Uremeye ngo batwe inteka mitwe ma. Uremeye ngo tubiteka mutwe twaragukorera. Nimugoroba nataha ndacimbwiye. Nimugoroba ngo she kubona nimero irampamagaye hasi. Ase ngurinda iratinana. Ati burya mperuka ariko nashanye nimana namba yawe nenda nakuza kandi nukusi ndigeze nihindura. Yari yayindi gusa nyine Imana ari taranibuka. Tegereza Imana. Hari ibintu bigera ku 9 ngo byaranga Dawudi yagereka ibintu 10 ngo byamuranga. Icyaga 3 kuzava ngo yari umugabo uzi gutegereza igihe cy'Imana. Yari umugabo uzi gutegereza igihe cy'Imana. Yarazi gutegereza. Ndasenga arambwira ngo none ngo aruca umutima wambwiye nana mukabye umugabo 10,000 z'amashiringi y'amanyakenya ngo none imitima yambwiye ngo ndaguheza amafaranga tawa nimero ya M-Pesa nigenda yimuhaye ngo aje yacyama 10,000 amafaranga yarenga gusa nayo kubikuza gusa mu gitondo mpamagara wa muntu ambwira ngo tituyindeka mitwe ngawe kira amafaranga dukorera Imana somo zose amen atukuze Mungu wa milele haleluya ubuje ko ndayishaka ngo yitaye ubu ko ndayishaka ngo yitaye ko ndayishaka ngo yitaye sinzi yozo ishaka ko ndayishaka ngo yitaye haleluya ko ndayishaka ngo yitaye ndashaka ngo yitaye kuko agira neza n'umunyebambe Imbabazi agira neza
uri ku Imana yakuvuye uri buka Imana yagutabaye wa munsi uheruka kuzibuka ryari kurushibuka zonyine n'imbaraga zazubaka ubushuti nima bugicanyuma papa bugicanyuma neza cyane haleluya ngo nugusenga ariko ugasenga mu buryo bw'umwuka mu ndimi hari umugabo umunyabwenge witwa ni Dag akuze kwandika ibitabo byinshi cyane Dag yavuze impamvu zigera ku 17 zituma tuvuga indimi Dag abantu benshi bazasoma ibitabo bafite ibitabo byiwe yavuze impamvu 17 zituma tuvuga ku ndimi ngo jambo rya mbere kuvuga ku ndimi ngo nugusenga tutazwe duhadusabira nugusenga rero gute tugasenga ko Imana ishaka wowe uvuga ngo te melash senge kuzuzwa kandi ngo muri umetika rwa reka nuzuzwe amen bunga dumila sashigai segira goria lungila eklash dumila anga yakotanda mungulu wakayakila ngelanga yasukulwa uko jewe amagambo mvuze sinyumvise ariko Imana yumvise ibyo mvuze titsokso kwiki ariko mukaza tufasha senga mundi ariko cyo babigera inama kubisenga uri wenyine apana muri mwiteraniro udafite umwanya wo gusenga wenyine gashaka uvuga usenze wenyine ukavuga ukavuga muri gusa ukavuga muri gusa buryo wawe usenga umwuka wagufasha gusenga bizazoba kubushuti nakupenda ndagukunda twasomye ijambo ry'Imana ngo Imana ikazivugana na Mose nkuko umuntu avugana n'iki n'inshuti yiwe Yesu aravuga ngo nimukore ibyo mushaka ngo mbese inshuti muri iki muri inshuti zaje tu inshuti za Imana ibafashe kubaka ubushuti bw'Imana amen.